Эгамберди Фирӯзов зодаи ноҳияи Масчӯҳ буда ба аробакашӣ машғул аст. Ҳама рӯза аз ин роҳи назди масҷиди Шайх Маслиҳатдӣ мегузарад. Ӯ мегӯяд ки ҳангоми боркашонӣ дар ин роҳрав барояш душвор аст. Ками роҳҳоро обод кунанд, ки рафтаҳои аробакашорам осон шавад. ҳар рӯз хел сероди минда қудоқ ҳам мезанем, ягон бори борон меғалтанд. برای همونم که حرکت میکنیم که راه رو آباد کنیم. غفران مرودов сармуҳандиси сарайосати обудонӣ ва хоҷагии манзили коммуналии шаҳри Хужанд дар суҳбат гуфт ки соли 2010 аввалин бор роҳрави назди масҷиди Шайх Маслиҳатдин аз таъмир баромадааст. масоҳати ин роҳрав 1500 метри квадратиро ташкил медиҳад. муҳлати хизматрасонии сафолакҳо 10 сол муқаррар шуда, аз он 80 метри квадратии он таъмир талаб шудааст, мегӯяд Ғуфрон Муродов. وام اوزه 10 سال وای شد 10 سال شد قریبا دست بالاکوی طرفی چپی راست این طرف رفتگینده چپی راه با همون یک قسمی همون دست بالاکوش یعنی مسجدی پنجشنبه ها همه خیلی تعمیر طلب شدگی ما خبرامو هست روزهای نزدیک تا همین نهم ماه تا روزی غلبه تعمیر میکنیم. масъулини сарайосати ободонӣ ва хоҷагии манзили коммуналии шаҳри Хужанд гуфтанд ки дар тавозуни ин корхона 163 километр роҳҳо ва пайроҳаҳоро ташкил мекунад. тасмим доранд то таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз таъмир бароранд. зиёда аз 32 километр роҳҳои шаҳрам мо имсол нақшаҳои гирифтагӣ то охири сол мо бояд мунфарш кунем. ғайр аз он тозакунӣ ҷойборҳо дар назар аст. ғайр аз он манамин тасболакунӣ роҳҳо با نقشه گرفتگی ما اوجه امسال حاضر پیشوازی نوروزی اجنبه زیاده از 2 کیلومتر پیراهای ما تسبالک پوش کردیم با اروی نقشه تا آخر سال همون نقشه ما به آخر میرسونیم. سبب زود تعمیر طلب شدن سفالک‌های راهروها مسئولین در گذرانیدن بارهای زیاد با واسطه عرابه‌ها می‌دانند. گزارش سید مختار سیدانور، نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.